Tunasoma kitabu cha Ezekieli sura 34 kuanzia shairi ya 11 hadi ile ya 16. Kwani Bwana Mungu anasema hivi: tazameni, mimi mwenyewe, hata mimi nitaulizia kondoo zangu na kuwatafuta, kama mchungaji anavyotafuta kundi lake siku wanapokuwa katikati ya kondoo zake waliosambazwa mbali, ndivyo nitakavyotafuta kondoo zangu, na nitawaponyesha toka pahali pote waliposambazwa kwa siku ya mawingu na ya giza. Nami nitawatoa katika watu na kuwakusanya toka nchi, na nitawaleta kwa nchi yao wenyewe, na nitawakulisha juu ya milima ya Israeli, kando ya njia za maji, na kwa makao yote ya nchi. Nitawakulisha na malisho mazuri, na juu ya milima ya pahali pa juu ya Israeli litakuwa zizi lao. Pale watalala katika zizi zuri, na kulishwa malisho manono juu ya milima ya Israeli. Mimi mwenyewe nitakulisha kondoo zangu na nitawalalisha. Bwana Mungu anasema, nitatafuta aliyepotea na kuleta tena aliyefukuzwa, na kuganga aliyevunjika, na kutia nguvu aliye na ugonjwa. Nao wanono nao wenye nguvu nitawaharibu. Nitawakulisha na hukumu. Ni neno la Bwana. Tunasoma Injili ya Yohane sura 21 shairi la 15 fika 17. Basi wakati walipokwisha kula, Yesu akamwambia Simoni Petro, Simoni mwana wa Yona, unanipenda kuliko hawa? Akamwambia, ndiyo Bwana, unajua ya kama ninakupenda. Akamwambia, kulisha wana kondoo zangu. Tena akamwambia mara ya pili, Simoni mwana wa Yona, unanipenda? Akamwambia, ndiyo Bwana, unajua ya kama ninakupenda. Akamwambia, chunga kondoo zangu. Akamwambia mara ya tatu, Simoni mwana wa Yona, unanipenda? Petro akahuzunika kwa sababu alimwambia mara ya tatu, unanipenda? Akamwambia, Bwana, wewe unajua yote, unajua ya kama ninakupenda. Yesu akamwambia, kulisha kondoo zangu. Amen. Tunasoma neno la Mungu katika kitabu ya Matendo ya Mitume sura yake ya 12 mstari wa 17 hadi 28. Tusome katika jina la Yesu Kristo. Toka Mileto, Paulo alituma watu kwenda Efeso kuita wazee wa kanisa. Walipofika kwake, akawaambia, nyinyi mnajua tangu siku ya kwanza nilipofika Asia, namna gani nilivyokuwa katikati yenu siku zote, nikitumikia Bwana kwa unyenyekevu wote, na kwa machozi na majaribu yaliyonipata kwa hila za Wayuda. Namna gani sikuficha hata neno moja lililoweza kuwapa nyinyi faida, lakini niliwaonyesha na kuwafundisha nyinyi mbele ya watu na nyumba kwa nyumba, nikishuhudia Wayuda na Wayunani kutubu kwa Mungu na imani kwa Bwana yetu Yesu Kristo. Basi sasa tazameni, ninashika
njia kwenda Yerusalema. Nimefungwa na roho pasipo kujua maneno yatakayonipata kule, ila ya kuwa Roho Mtakatifu ananishuhudia muji kwa muji, akisema ya kwamba vifungo na mateso yananingoja. Lakini sihesabu maisha yangu kuwa kitu cha bei ya damani kwangu kuliko kumaliza mwendo wangu na kazi niliyopokea kwa Bwana Yesu, kushuhudia habari njema ya neema ya Mungu. Na sasa tazama, ninajua ya kuwa nyinyi wote niliowahubiri ufalme wa Mungu hamutaona uso wangu tena. Hivi ninashuhudu mbele yenu wote siku hii ya leo ya kuwa mimi sina lazima kwa damu ya watu wote hata mmoja, kwa sababu sikukataa kuwahubiri nyinyi makusudi yote ya Mungu. Mujiangalie wenyewe na kundi lote Roho Mtakatifu alilowapa nyinyi kuwa wasimamishi ndani yake, mupate kulisha kanisa la Mungu alilonunua kwa damu yake mwenyewe. Amina. Tasoma barua ya kwanza ya Mtume Petro kwa sura yake ya 5 shairi ya 2 hadi ile ya 3. Naongoza usomi. Kulisheni kundi la Mungu lililo katikati yenu, mkiwasimamia si kwa nguvu, lakini kwa mapenzi, kama Mungu anavyotaka, wala si kwa fedha ya uchafu, lakini kwa nia tayari. Wala msitawale uangalizi mliowekewa, lakini muwe mifano ya kuiga kwa lile kundi. Amena. Asante sana kwa usomaji wa neno la Mungu. Alafu tutaita mnenaji wa siku hii ya leo aweze kusimama mbele yetu na kuita pia mama Abigail Katangire kuweza kumuweka katika mkono wa Mungu. Karibu mtumishi wa Bwana. Tuombe. Libarikiwe jina lako, Mungu wetu mjuu sana, Mungu ambaye umetuwekea siku ya leo, siku kubwa katika pose yetu, siku ya kushimika mchungaji mwangalizi. Tunakubariki Bwana kwa wana wako hawa ambao umewaleta hapa mbele yako. Umewaleta ukijua ni nini haja ya kila moja. Ni wewe ambaye uko mchungaji wa kondoo. Unajua kondoo gani imevunjika, kondoo gani imechoka, kondoo gani ina njaa. Kila moja umugawie sawasawa na kiu ya moyo wake. Baba yetu Mungu mwenye uwezo, umeleta nabii katikati yetu. Nabii amejiandaa jinsi ulivyosema naye. Hivi Bwana, useme nasi, ututunze. Neno lako ni uzima, Mungu wetu. Tunapoondoka hapa, tutoke hapa tumebadilika, ni tukienda katika ulimwengu tuangazie. Bwana, utuwezeshe na umtumie mjumbe, kwani tunaomba na imani katika jina la Yesu Kristo. Amina. Karibu sana. Wapendwa, na wasalimu tena katika jina la Kristo Yesu Mwokozi wetu. Basi tunasimamisha ibada ya leo kwa ujumbe unaotoka katika ile kitabu ya Matendo ya Mitume sura 12 verse ya 17 mpaka 28,
na ujumbe wote unakazia zaidi verse ya 28. Wandugu wapenzi, leo tumekusanyika hapa kwa furaha, kwa kushukuru Mungu kwa kuwa ni yeye amekubali tufike mahali hapa kuwekwa wakfu mchungaji mwangalizi wa Poste Goma. Sherehe hii si kwa ajili ya kupandishwa cheo cha utawala kabisa. Kwanza kabisa ni utambuzi wazi wa Mungu wa mwito wake kwa mtumishi wake ambaye tutaweka wakfu kwa siku ya leo. Sababu ya hiyo, kitabu ya Matendo ya Mitume sura 12 verse ya 28, kuna mambo makubwa matano ambayo nasema tutasema juu yake, na wasomaji wa Biblia ninyi mnaokuwa pale mtaangalia mambo hayo katika hilo verse ya 28. Ni maneno ambayo Paulo anazungumza na wazee wa kanisa la Efeso, na ninapenda tuwe makini sote mahali pale. Tutachunguza mambo ambayo yanayokuwa katika hiyo verse ya 28. Anasema mujiangalie wenyewe. Hiyo ndiyo jambo la kwanza ambalo tutasema juu yake. Jambo la pili ambalo anakazia, anasema na kundi lote. Hapana kundi kidogo au kipande au wamoja kati ya kundi, lakini wote. Nitasema zaidi juu yake. Roho Mtakatifu aliyowapa ninyi kuwa wasimamizi ndani yake, hapana juu yake. Iko jambo la maana ambalo tutasema juu yake, na hiyo Roho Mtakatifu ndiye aliwapa ninyi. Si ninyi wenyewe mlijifanya, lakini ni Roho wa Mungu aliwapa kuwa wasimamizi, hapana juu yake, lakini ndani yake. Na ya mwisho na ambayo inafuata inaleta sasa juu ya jukumu lenu ni kulisha kanisa la Bwana, na kujua ya kuwa kanisa si la mtu binafsi, lakini ni kanisa la Mungu alilolinunua mwenyewe kwa damu yake. Ni mambo matano ambayo nina structure juu yake ujumbe wa saa hii katika ibada hii. Hebu tuende polepole na mambo ambayo Paulo anasema na Wakristo wa Efeso. Jambo la kwanza anasema mjiangalie wenyewe. Ni kwamba kabla ya kuangalia wengine, kiongozi anapaswa kwanza kujiangalia mwenyewe. Paulo anaanza kwa kusema jiangalie mwenyewe au jitunze mwenyewe mbele ya kutunza wengine. Hii ina maana kwamba wajibu wa kwanza wa mchungaji unahusu maisha yake mwenyewe na moyo wake. Huwezi kusaidia watu wengine kuwa watu wa kusamehe ijapokuwa moyo wako unajaa chuki. Hauwezi kusamehe mwenyewe. Ndio maana Biblia inasema linda moyo wako kuliko yote unayoyalinda, maana ndiko mnatoka chemchemu za uzima. Na Zaburi inasema Mungu unichunguze, ujue moyo wangu, unijaribu, uyajue mawazo yangu, uone kama iko njia ya uovu ndani yangu, uniongoze katika njia ya milele. Kiongozi hawezi kuwaongoza wengine mbali kuliko mahali mwenyewe amefika. Hauwezi kufundisha watu maombi ikiwa wewe si mtu wa maombi. Huwezi kufundisha watu kusamehe na wewe haujui kusamehe. Huwezi kusaidia watu kusoma Biblia na wewe husomi Biblia. Huwezi kuita watu kwa imani ijapokuwa wewe mwenyewe hauamini. Mamlaka ya mchungaji haitokani na cheo, inatokana na tabia, uaminifu, ushirika pamoja na Mungu, ushuhuda wake wa maisha kibinafsi
Ndiyo maana Paulo anamwambia Timotheo, dumu kujionyesha ya kuwa umefanya nini? Umekubaliwa na Bwana. Ndiyo jambo ambalo linaombwa kwa mtumishi wa Mungu. Ndiyo maana mpendwa mchungaji, shamba lako la umisionari, la uinjilisti, la kwanza ni moyo wako na maisha yako. Paruase ya kwanza, poste yako ya kwanza ni maisha yako mwenyewe. Ujitunze kiroho na ujitunze pia kimwili. Tunza maisha yako na ushirika wako na Mungu. Mungu ndiye amekuita kwa kazi. Wajibu wako wa kwanza ni kushikamana na Kristo mwenyewe, sio kutimiza mambo ya reform au kufanya mission. Hiyo ni ya pili, kuongezeka juu ya namna unavyotembea na Mungu. Kadiri maisha yako inavyofanana kama mchungaji, ni hivyo hivyo poste hii ya Goma itafanana. Ikiwa uko wa mafarakano, poste itafanana na mafarakano. Ikiwa uko mtu wa maombi, watu watamtafuta Mungu katika maombi. Mara nyingi huduma yetu pia inaleta uchovu. Tunachoka sana. Tunaweza kufanya yote. Biblia hapa wakati Paulo anasema na wazee wa kanisa wa Efeso, anawaambia mjiangalie wenyewe. Anawaambia pia kujiangalia katika maisha yote ya kimutu. Unaweza kufanya yale ambayo unaweza kufanya, ingine wengine wataifanya. Hautamaliza yote, sababu kazi si yako, ni kazi ya Bwana. Unapopata lawama au matarajio ambayo ulipangilia haikufanyika, jilinde kwanza mwenyewe, usiingie ndani ya depression. Usiingie juu ya maulizo yatakayo kupita kipimo. Kumbuka, kanisa si lako, si la mtu. Kanisa ni la Bwana. Alafu ujilinde mwenyewe na nafsi yako na roho yako. Poste hii ama makanisa zetu zinapumua namna vile waongozi wanapumua. Jambo la pili, Biblia inasema linda kundi lote. Muliwekwa kuwa wasimamizi ndani yake. Biblia inasema ndani yake, hapana juu yake. Mchungaji au mwongozi yoyote amewekwa kuwa moja ya watumishi ndani ya kundi la Bwana, pamoja na responsabilite spesifike ya kwake, lakini haimufanye kuwa juu ya kundi la Bwana. Mchungaji msimamizi anawekwa kulinda kundi lote. Maana ya lote ni kusema Wakristo wanaotii, wasiotii, wakorofi, wapole, wavurugeni, wakuvuruga. Katika kondoo kunakuwa zile zenye hazisikiaki, unataipeleka huku nenda huku, lakini ni kondoo tu. Ndio maana Biblia inasema kondoo linda kundi lote. Ni lote, sio vijana tu. Poste sio ya wababa tu. Inaomba vijana nao wapate place yao ndani ya kundi. Watoto wapate place yao. Kila mtu apate place yake ndani ya kanisa. Nafurahi sana kwa walio organize mkutano ya leo kuona watoto ambao walikuja kuimba mahali hapa. Inaonyesha kuwa nao ni moja ya kundi la Bwana, kuimba katika mkutano mkubwa kama huo. Kundi la Mungu linajumuisha tofauti za watu wote, wanaosikia mbio
na wasiosikia mbio, wanaokuwa wabishi na wanaofata bila kuuliza, matajiri, maskini, waliosoma na wasiokuwa wasomi, waamini wa zamani na waamini wapi, watu wenye akili na wenye wameshakuwa bashiri, wazaifu, wakorofi, wavurugu, wote ni katika kundi la Bwana. Mchungaji anaitwa kuwalinda wote. Jukumu la msimamizi ni kupokea tofauti hizi zote, kuzielekeza kwa umoja ndani ya Kristo. Ndio maana Yesu alimuuliza Petro mara 3, je, unanipenda? Na baada ya kila jibu Yesu anamwambia, lisha kondoo zangu, chunga kondoo zangu. Hii inatufundisha kwamba upendo kwa Kristo lazima uonekane namna gani tunavyolisha kondoo zake. Wapendwa wachungaji, sote tunapokuwa mahali hapa na huduma tofauti, leo Mungu katika ibada hii tunataka kukabidhi surveillant wachungaji, tunakukabidhi wachungaji, sharika, miradi, waamini wa poste. Miongoni mwao muna baadhi ya watu ambao si rahisi kuongoza. Wengine watahitaji uvumilivu mwingi sana, wengine watakutia moyo, wengine watakukata moyo, wengine watakupinga na wengine watakukosoa. Baadhi wataelewa maono yako, lakini wengine watahitaji muda wa kutosha. Lakini wote wanabaki kuwa kondoo za Bwana. Kila muamini ana thamani kubwa mbele za Mungu, akuwe wa aina gani. Mchungaji mwema hatofautishi kondoo wenye nguvu tu, anawatunza wote, kila mtu kwa besoin yake. Ndio maana Ezekieli ambayo tulisoma 34 inaeleza hivi, utume wa mchungaji mwaminifu: nitamtafuta aliyepotea, nitamrudisha aliyepotelea njia, nitamfunga aliyejeruhiwa, na nitamtia nguvu yeye ambaye aliyeugua. Kwa hiyo mchungaji mwangalizi anapaswa kuwa mtu wa kuunganisha, si wa kugawanya, mfariji, mtesaji au mwongozo. Si mtawala, ni mtumishi, si bwana, ni mjenzi wa amani anayefanya kazi kwa uvumilivu akimtumainia Bwana. Jambo la 3, Roho Mtakatifu amewaweka ninyi kuwa wasimamizi ndani yake. Huduma ya kichungaji kwanza ni mwito wa Mungu. Paulo anawakumbusha viongozi kwamba ni Roho Mtakatifu aliyewaweka juu ya kundi. Hii ina maana kwamba huduma haitokani na uamuzi wa mtu. Ni kweli kwamba kanisa sisi tunateua, tunachagua na kuweka, lakini yeye anayefanya kazi ndani ya mtu ni Roho Mtakatifu. Ndio maana hauwezi lolote isipokuwa unamtegemea Roho aliyekupa kazi. Kweli hii inapaswa kutusaidia, sababu Roho wa Mungu amekuweka. Ni yeye ndiye anayekupa pia nguvu na kutimiza utume. Kazi hii ambayo unapewa kwa leo ina changamoto zake, ila Mungu anayekuita kwa kazi hata kuacha katika magumu. Atakupa hekima wakati maamuzi yatakuwa magumu.
ujasiri wakati upinzani utakuwa mkali, na uvumilivu wakati matokeo yatachelewa. Inakubidi umtegemee Roho wa Mungu. Atakufundisha wakati wa kunyamaza na wakati wa kusema. Mtu kama vile Paulo alisema, mtu asidharau ujana wako, lakini ujionyeshe ya kuwa wewe umekubaliwa. Uwe modeli katika maneno na matendo yako. Aliyekuita kwa kazi anajua kwa nini alikuita, na anajua nini utafanya kwa kazi yake. Ndio maana Paulo alisema, ninaweza yote katika Kristo anayenitia nguvu. Mungu anapotuita kwa kazi, anajua nini tutafanya, kwa wakati gani, kwa muda gani, na kwa namna gani. Fanya kazi kama vile Mungu anavyotaka uifanye, hapana vile kama mtu mwingine alivyoifanya. Mafanikio ya kweli ya huduma yako ni katika kujiacha kuongozwa na Roho Mtakatifu. Yeye afanye kazi ndani yako. Jambo la 4, Biblia inasema kulisha kanisa la Mungu, kanisa la Bwana, kanisa la Bwana. Utume mkuu wa mchungaji mwangalizi au wachungaji wote ni kulisha kanisa la Bwana. Neno kulisha ina maana kuwapa watu wa Mungu chakula, kuwaongoza, kuwalinda na kuwatunza. Mara nyingi tunapopewa uongozi, tunaweza jiperdre ndani ya maadministration mbalimbali. Tunasahau ya kuwa sisi kwanza ni wachungaji, na kazi ya mchungaji ni kupatia kondoo chakula. Watu wa Mungu wanapaswa kulishwa kwa mahubiri ya uaminifu na yaliyo na mizizi katika maandiko matakatifu. Tumekuwa na fleo katika mji wa Goma na ndani ya Sebeka leo. Wakristo wameanza kupenda tualike watu wa kutoka nje. Kuna wamoja ambao tumewaalika, lakini unapoona mafundisho wanayoyafundisha unasema kweli ndani ya Sebeka tumekosa wafundishaji wale wanaweza kufundisha. Kuna mmoja tulimwalika katika post yetu, niliona wanaposte mafoto zake kwa Facebook, iko napika maroli kumazabao. Roli iko na mimi nawaza mulishaona na nyie ile. Niliona mu group yetu iko napiga makilibiti. Mimi nasema njoo mahubiri hii, njoo mtindo wa sasa wa mahubiri. Manake na sie tuanze piga makilibiti, mbona mimi siwezi tena. Unaona, wahubiri wa uongo wako wengi sana. Mchungaji muangalizi, wakati makanisa yote ya poste inakuletea invitation, tuitie mchungaji fulani, je, umechunguza mbele utuletee kwenye shirika sisi ili tuandike barua ya kumuita kwa nchi? Tunarisikia kuingiza mafundisho ambayo itakuwa vigumu kuyatosha ndani ya kanisa. Wachungaji wa Sebeka wako parmi wachungaji ambao wako bien formé. Wakristo mnapenda mahubiri ya nje juu ya nini? Kama Mkristo hapendi kula chakula yenyewe wanamsongea mwake mnyumba, nje utakula nini? Kazi ya mchungaji ya maana ya mwangalizi ni kuangalia kama kanisa la Bwana liko nafundisha mafundisho yanayokuwa juu ya neno la Mungu. Katika watu wanaishi maisha inayoambatana na neno la Mungu. Tuna doktrine nzuri katika shirika, tunaweza pia kuita wengine, lakini kuna doktrine ambayo tunafuatilia sana. Ni hiyo ndio tutakwambia wakati ya kushimika.
doktrine za shirika yetu na pia Biblia. Mpendo wa msimamizi, hakikisha kwamba madhabahu zote za Poste Goma zinabaki kuwa mahali ambako Biblia inafundishwa kwa uaminifu. Hiyo ndio kazi ya mwangalizi wa posti. Si kuikala tu na kufanya mamitation. Hiyo ndio tunazoea mbio mbio. Lakini kuangalia watu wa Mungu, je, wanalishwa neno la Mungu kiukweli? Watiwe moyo kusoma, kuomba na wahubiri kwa uaminifu. Katika fonction zako mzee, uweke mkazo juu ya formation continue ya watumishi wote. Wainjilisti, formation niveau 1, mtu asisimame kwa madhabahu na haiko forme. Wainjilisti, msinisikie mbaya. Biblia inasema katika imani tuongeze kujua. Ikiwa unataka kuwe na ubiri, enda jifunza. Tuko na niveau 1 hapa, tuko naambia watu wakie soma, basi wanakatala. Basi mnapenda mkwe wa Haruni. Unajua Musa alipopanda kwa mlima wa Sinai, alienda kuomba huko. Alikawa huko pamoja na Mungu. Biblia inasema aliporudi alikuta Haruni na alisha organize ba mama muko kule. Nye ba mama vraiment asha ba organize kule. Bana piga ngoma na waambia ba mama mulete ma bijou. Ba mama mnakuwa tayari sana. Pakaleta mabiju, akatengeneza ndama pale. Alafu na Musa wakati anarudia, anapoona hiyo chukizi, Biblia inasema alipasula hiyo ndio tablet ndio nini? Hizo bao ambazo Mungu, Biblia inasema hizo bao Mungu mwenyewe aliandika mwenyewe. Alafu alipozipasula, aliporudi, Biblia inasema Mungu akamwambia Musa, unapasula vile mie peke niliandika. Sasa hapa we mwenyewe utaandika mwenyewe. Et c'est ça le fondement de l'exégèse même en théologie. C'est-à-dire kujua yenye Mungu alisemaka haiko facile. Sababu Musa alikuwa anamwambia andika, anaandika. Est-ce qu'il alikuwa anaandika réellement venye walimwambia andike? Alors ce sont les questions comme ça que nous posons en théologie pour essayer de comprendre ce que Dieu aurait réellement dit. Alafu wale ba Haruni, mchungaji mwandalizi, wako makanisi, viko makwaya, unakutaka bashenda toesha kule. Wanasema kule bashaka tengeneza masauti zao, siyoka bashazitia nini? Sasa anasema na ngoromo, nakosa kama ni moteur ya diesel. Wakati anasema kule, watu wote wanasema mtumishi. Na wanaanza mwita mwa pasteur. Ona kama taka titre zetu za pasteur vraiment. Unaweza kuwahubiri watoe sadaka, wanashindwa kutoa. Lakini kule wako na watoesha na zinatoka hako. Baharuni wako wa mingi sana. Mais alors inomba kuidentifie wale Baharuni, ubatie karibu na wewe. Baanze fundisha yenye unataka wafundishi. Mkuu wetu wa administration ya kanisa alituambia kama wakati tuko mbaraza ukikuta huko mzee wa kanisa mwenye ukisema kitu yeye anakupingaka tu. Unasema kitu yeye anakupinga. Mbele ya kwanza ukitayarisha unamuita, unamumezesha kenye ulitaka sema. Yeye ndio anakisema. Alors yeye anapenda ile sifa ke yeye ndio alikilete. Mais hauna besoin ya ile sifa. Wewe sifa yako ni kile kitu kimefanyika. Alafu wale Baharuni wako wengi sana. Na wengine Baharuni tunaanza baleta siepega mainvitation ya kuhubiri makanisa tusa. Mchungaji mwangalizi, kazi yako ni kuangalia, je, neno la Mungu linafundishwa
kwa uaminifu. Wachungaji wa makanisa zetu zote tuchunguze. Kama uliita mhubiri, haiko njoo wakati ya kuacha kanisa uende. Inaomba sana ubiri ukuwe na wewe uko pale. Akitia herezi unaikorije mara moja, semaine prochaine seminaire kusema kwa lugha. Alafu unaonyesha kusema kwa lugha njoo kusema nini? Mebila ile tutakuwa tuko na former generation CBK, tunafika mu miaka 2, mwaka ya kukuya tunaeneza miaka 100. Je, apres miaka 100 ingine CBK itaendelea kufanana na ginzi walituachia kayo leo? Si ndio ulizo nitoko nayo ile. Na hiyo ni ulizo kwetu sisi wachungaji wote, hasa wachungaji waangalizi. Katika Assemblée Générale iliyopita, 2 zimepita, walisema tuorozeshe makanisa ambazo zinaweza kuwa na doktrini sawa na yetu, ambao watu wake tunaweza kuwa na wakamata na kuwaingiza bila kuwabatiza. Hiyo ni amana, na hiyo inajireflete mara moja ni wanani ambao tunaweza invite ndani ya makanisa zetu kuhubiri kundi la Bwana, kulisha kondoo za Bwana. Shida kwamba Wakristo watu wanaaminiaka mhubiri wa kutoka nje mbio mbio. Kenya anasema watu wanasema mama ni kweli. Na wewe huko pale unasema Wakristo kama wanaweza amini kia hivi. Kulinda kundi la Bwana ndio kazi yako mchungaji. Wanakula nini? Wanaomba namna gani? Kuwasindikiza kila mtu katika shida lake. Jambo la mwisho, Biblia inasema pale, kanisa la Bwana alilolinunua mwenyewe kwa damu yake mwenyewe. Unapopewa madaraka fulani yoyote ndani ya kanisa, akili yako ikuambie ya kuwa kanisa ni la Bwana, alilinunua kwa damu yake mwenyewe. Kanisa si mali ya mtu, kanisa ni mali ya Kristo. Hii itufundishe ya kuwa kanisa si mali ya mchungaji, wala ya wachungaji, wala ya wazee wa kanisa, wala ya viongozi ambao wamepewa madaraka kusimamia vyote, miradi, shule na mambo mengine. Si mali ya mtu, ni mali ya Kristo. Aliinunua mwenyewe kwa damu yake. Bei iliyolipwa kwa ajili ya kanisa si fedha, si elimu, si cheo, sio juhudi ya mtu, ya kiongozi fulani, bali damu ya Kristo mwana wa Mungu. Hii ina maana kwamba kiongozi yoyote sijui kama tunaweza sema namna gani terme, verbe ni kumiliki. Alors neno ya kumiliki inaweza kuwa nini? Kutawala ni mtawala, na kumiliki mumiliki. Sawa. Sio anayemiliki, Mungu ni ifemo verbe, juu mnakosa terme. Sio anayemiliki. Viongozi wamepewa jukumu ya kulichunga kanisa la Mungu ambao wamewekwa ndani yake, hapana juu yake. Maana aliye juu ya kanisa ni Kristo mwenyewe. Lakini hawajapewa mamlaka ya kuligeuza kwa namna yao kuwa mali yao au kitu yao, au kubadilisha mafundisho ya Kristo. Hawapashwi kusema labda hii ni kanisa yangu, mtu akitaka anatoka ndani, mimi ndio shefu hapa mafu. Sio hiyo. Mtume Paulo aliwakumbusha wazee wa Efeso, mchunge kanisa la Mungu alilolinunua kwa damu yake. Hapana yako, hapana ya babako, hapana ya tate yako, hapana ya myombako au shangazi yako. Haiko ya mtu yeyote, aizuru nani. Hii
ina maana ya kuwa Kristo ndiye anapashwa kutukuzwa. Kama tunafikia mafanikio fulani, sio mafanikio yetu, ni mafanikio ya mwenye kanisa. Kiongozi wa kweli hawakusanyi watu ili wajenge jina la kiongozi, bali huwaongoza wamjue na kumfuata Kristo. Huduma haipashwi kuwa jukwaa la kutafuta sifa, umaarufu, utajiri au mamlaka. Yohana Mbatizaji alisema, mimi nipungue, yeye afanye nini? Aongezeke. Kadiri Kristo anavyoonekana zaidi katika kanisa, ndivyo huduma inavyokuwa na afya. Mavurugu mingi inakuwa ndani ya makanisa, watu wanagombania vyeo, na ndio unaona watu wamoja wanakatalia kwa vyeo na kanisa inakuwa na vurugu. Hiyo inakuwa mentalite ya kuwaza ya kuwa kanisa ni la mtu. Ni lako. Hata kama unabaki miaka 20, 5, 15, utapita, utakufa tu. Kanisa litabaki. Kama hautoke kwa maeleksyon fulani, hata ubaki, utaisha tu. Sababu wewe ni mtu, utapita, na kanisa la Bwana litabaki milele. Ndio maana hakuna kiongozi anayekuwa na haki ya kutawala kwa hila watu ambao Yesu aliwafia. Hata kama watu wale hawamtii, ni watu wa Kristo, sio watu wake. Wapendwa wachungaji, sote tunaokuwa mahali hapa, siku moja tutatoa ripoti ya usimamizi wetu mbele ya Mungu. Petro anaandika, anasema, lichungeni kundi la Mungu lililo chini ya uangalizi wenu, si kwa kulazimishwa, bali kwa hiari, kama Mungu atakavyo, si kwa kutamani faida ya aibu, bali kwa moyo wa kujitoa, wala si kwa kuwatawala wale waliowekwa chini yenu, bali kwa kuweza kuwa vielelezo. Je, sisi ni vielelezo? Vielelezo, mfano wa huduma ya Kristo ni kuwa kielelezo, kutumikia. Yesu alisema, mwana wa mtu hakuja kutumikiwa, bali kutumika na kutoa maisha yake kwa wanyonge. Basi Mungu atusaidie sote katika huduma mbalimbali ambayo ametupa, tuelewe ya kuwa kanisa ni la Mungu, na sababu ya hiyo Roho wa Mungu ndiye ametukabidhi huduma yoyote. Inaweza kuwa katika kitengo sijui cha afya au cha masomo au kitengo chochote, lakini tujue kanisa ni la Bwana, na ndani yake tunaitwa kulinda kondoo za Mungu za aina yoyote. Mungu abariki neno lake.